Maya pa abak po kaya katamungan, at syuta na po king 20 meto nga Domingo ning karaniwan na panahon. Pagkiabetala po king kaya katang kapag masusyan, kin Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki Couples for Christ, Senior Choir, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapito Ong, para king kapaldanan da ring makatuki Euripredes Salonga Katakutan, Maylin Anunciacion, Maria Socorro Solatorio, Mercy Ravilla, Chofilo Ferrer, para king kaladwa da ring makatuki Death Anniversary of Roman Giao Sr., Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Haliandra, Renato Reyes Rea, Crispin Texon, Marcelina de la Peña, Virgilio de los Santos, Joel and Beverly Jala, Noel Torio, Reynaldo Navarro, Roquin Solatorio, Zenaida Cortez, Boy Galang, Juanito Ferrer, Chodora Pineda, Rosario Rodriguez, Bartolome Gonzalez Sr., Angelica Reyes, Noel Reyes, Romeo Samia, Rodolfo Reyes, Juliana Castro, Renato Gordon, at din sa Blang Kaladwa king Purgatorio. Po at ikantataya indalita pamuklat. O Ginoo, palayan mo kapamungan, palayan at alatuki, balayan na mituburan, palayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, katang papayapan, kekang palabungan, kekang pabanahalan. Kilagyuning igpa, painganak, ang paimbanalay Espiritu. Amen.
Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo at ing lugod na ng Diyos. At ing pamikagum king banal na Espiritu, parati ang manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Tama pong hini king kadwang pulot metong a Domingo na ning karaniwan a panahon. Ing ginu malagud siya kay katamo. Kaya iya didisiplinahan na katamo. Uling iya purina mirastangan king kayariana banwa. Iting damdaman tamong ini king karing kakatang pamamasa nung makanano ing Diyos metong yang mayap atatang na iya gagawa yang paralan para karing kayang anak king ikakakayap da. Kaya nga nang sumabi kay katamo, pagkapilitan yung lungob king makipot a paspul. Ing paspul ning banwa iya makasara. Lune iti makabuklat siya para kay katamo. Ngaita dapat tamong magkapilit na milub ka rin. Si siya tala rin katang kasalanan lalong-lalo na kitang mo bisang magkapilit, lungob king paspul na ning kaligtasan, patang maging karapat-dapat magmasusi kaniting banal a Eucharistia. Ginong Yesus, mengan kamit minum, king kekang dulang, pag nasanmi mo namang yirake, ing pamangan mit inuman, kareng mangailangan, ibuklat ming pasbol kay kami, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, may kirandam kami king kekang amano, pag nasanmiya namang isane, ibuklat ming pasbol kay kami. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinong Yesus, magobra kami, pangding sabla, mabilang lakaring kay kang tawan, ating kay kang kayarian, ibuklat ming pasbol kay kami, Gino pakalulu. Gino pakalulu. King Diyos, may payang tuto pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Diyos arining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalan ka. Sa samban pasalamatan, parangalan ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Ginuming Diyos, sing sablang katutuan, ibat keka, at ipuklat mong ika, ing magdalang pamisan meto nga puso. Ipagkalumo sa king kekang balayan, ing tulang makaramdam king kekang amano, at ingkaw ning kekang pangayetsyo, migit king biye mismo. Mananasanang ing sablang makagyam kaniting
magbayong yato, magsilbi mo namang tumayid kay kami, king kapayapan ning kikang kayarian, ae na babiening yato. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta Isayas. Ingginong sa sabyanay iti, daratang naku bantipunan kula, ring memalen ring sablang bansa. Potang ikwara ng mitipon-tipon, akit da nung nano ing arapat ning upaya ko, at abalura king ako ing mamarusa karela. Dapat itagan ko la ring mapilan karela at itupot ko la karing bansa at karing mangarayong lugal a pamibalitanan king kabantugan ko o pamenakit king degolan ko at upaya. Karing Espanya, Libya at Lydia, kambering mga galingdang talapamana at karing king Tubal at Haban. Ihayag da busal dareting bansa, ing kanakong kayupayan. Iyulirala ang timong pasalubong da kanako, ring kekong kabalen, ayatsu kareting bansa. Iyatad dala king banal kong bundok-bundukan, karin king Jerusalem. Pakasakela karing kabayo, asno, kamelyo, karing karwahi at gareta. Antimonong makananong ding Israelita, magdalalang ayin at trigo, king templo, karing lunanan amalinis. Gawan ko lang pari at lebita, ring mapilan karela. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap abalita, karing sablang tao. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, keti king yato. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Uling maragul ing lugut na kaya katamongan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Muntako king mabilog ayato at panaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Pamamasang ibot king sulat karing Hebreyo. Akalingwan yun nawari itang amanong babyes si kananlub ay apsening Diyos kaya kayo antimong anak na. Anak ko, emo gagawan alang ulaga, nung warit ing Ginoo, itulid na ing kamalyan mo, kapay siralub nung sasabyana na ka. Uling ing Ginoo, didisiplinahan o ring sablang kalugurana, at babarugan o ring sablang kikilalana ng anak na. Nanuman ing kasakitan adaralanan nyo, ibilang yung anting pamamarusa ning metong ngayba. Uling ding kekong kasakitan, pakilalara king ing Diyos, tuturing na kong anak na. Atin waring anak, nabitasang perusan ning kayang tata. Ning daralan tamong kasakitan, ketang oras sa ita. Wa, tutong maplas at epipibuburyan. Dapot kalabas na, ding mirasnan king antikaniting kasakitan, miririnan lang kapayapan, at mikakalisyon la. Inya itasyula ring gamat yung mga lambot, at pasik na nga nyula ring tudyong mangay na. Isulong yu ing kekong paglakad karing gasgas amatulid, bantketo ing bitis yung mepile, eya mabalda, nunelakwas yang kumayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap abalita.
Anako ing dalan, ing katutuan at ing biye, alang malyaring miras king ipa, nung emo king kapamilatan ko. Hingginu manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Linibo siya Jesus kareng balen at baryo, menaralya kareng tao, kabang susulong na yung pamaglakbe na papunta Jerusalem, ing meto nga tao, mengutang yakeya, makamalagino. Di taklamo, deng miligtas, Jesus nga nang migsalita karela, daptan yu itang sablang agyuyo, baka yung milub king paspul amakitid. Uling sasabihan ko kay kayo, dakalaring taong magkapili nungob, karin dapot era arapat. Kabud ing makibali, ikwa ng mibangon, at isaranet ikabat ing paspul. Mekad ati kayo pa king wal, at magmula kayong katok king paspul. At sabihin niyo, Ginoo, ibuklat siya sana ing paspul. Dapot, ipakibat na kay kayo, kumanbalo nung do kayo menibatan. Ipakibat siyo naman kanita, kay sulo mo kaming mengan at miminom, tinuro ka pakaring kay kaming dalan. Dapot, ipakibat ng pasibayo, kumanbalo nung do kayo menibatan, dumayo kayo, ikayong marok apanyaptan. Pamitigisyo, king siguro, at pamiligipit yu ipan. Potang kitsula di Abraham, Isaac, Jacob, ang poreng sablang propeta, at tuluking kayarian ng Diyos, samantalang ikayo, makalwal na kuman. Datang laring tao, ibat king aslagan, at ibat king albugan, at ibat king amyanan, at ibat king amauli, at makisulo king bangketi ning kasalan king kayarian ng Diyos. Wa king pinanditay ta, ring tao ngining kasalukuyan, ila ring maging mumuna, at ding mumuna ngini, ila ring maging tauli. King maya pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya payabak po kaya kayungan, at atita po po ngini, king kaduang pulot, metong Domingo naning karaniwan na panahon. Nanda kayo po ngeni. Mahulagaya pa kayong disiplina. Mahulagaya pa po ngening disiplina. Kabang ngening panahon ngeni, ing disiplina, ing pitatakutan dareng tao. Bakit? Balara, ing disiplina, iti parusa. Kaya po rin pengaring ngeni, biyasang magdisiplina. Nya po rin anak ngeni, ring pengari ilang tatakot ka rin anak. Ito tuyta. O kaya po, deng mestra o mestro, ilang tatakot ka rin estudyante da. Bakit? Kasi, reng tao ngini, alaneng ulaga ing disiplina. Kanitang minuna, patse ing pengari mo, lawe pa mo, balo mo ne. At, nung kami minto, siguradong mabarog ka. O kaya po kanita, reng mestra mo, gagalangan mula. Da pa mo, tatako na ka.
Pero ngini may manakalbit ing estudyante, pachekilbit sumbong yat sabiana, paparusana ako pong mestra ko, mestro ko, at potang kai, bila ko yargo obrang mestra ang poing mestro. Sir? Kaya po, deng tao ngini, number 1 lang kusintirul. Kusintirula ima, kusintirula tatang, ingkong, apo. Agyang mali, papabustanda mo. Agyang eusto, papabrenta mo. Baka naruya pang, ating ulagang ini, ing disiplina. Nanya po waring disiplina, tingkong kwento kayo, kaya pong dati kong parokya, ating kami pong maserber. Kay ba't ini pong maserber imingay ti, nga nang magreklamo, amo nga na, na ako po kaluguran din ka na akong pengari. Bakit nga ako? Kasi po tapong ating kungagawang mali, sasabihanan da ako. O kaya, retang ka na akong matsurang ugali, didisiplinan da ako. O tenda na ako mo po pabren nga na, bangkanita ating kong freedom king biyeko. Kaya makanyan tamon Etabisang, paturo. Etabisang padisiplina. Nyaring tao ngini, masyas labuntok. Okay ning anak nga ako, indisiplina nga ako, parusa, may nibat ka rin pengari mo. Iti, yapin niya, itang burinang sabyan kalugurana ka. Imburinang sabyan, tuturo na ka. Imburinang sabyan, atin niya pang masabal ka. Kaya nung didisiplina na ka ng pengari mo, pasalamat ka. Imburinang sabyan nita, atin niya pang masabal ka. Mas magtaka ka, nung reng pengari mo, na nakatuturo, o kaya na nakadidisiplinan. Bakit? Kasimburi ng sabyan nita, alaneng pakyalam keka. Kaya word of advice po, ikayo anak, ko sana mitatanam sa manglob ka rin pengariyo nung sasabyanan na kayo. Ko sana mimimwa ang pong lalaban pagulot. Di nga anak, mahilig lang lalaban pagulot, po. Neng sasabyanan da kayo. Noon sabihan nyo, matang, dakala salamat. Tuturuyo kong magmayap. Sorry no mikamali ko. Kahit din sa sukat yung daptan, pasalamat kayo nung didisiplinahan da kayo. Bakit sabihan kayo po yung disiplina? Nung pegrandaman tayong kay katangkaduang pamamasa, kasanting na po ning sasabihan na kay katamo, ning sulat ka ring Ebreo. Bakit nang sasabihan na ning kay katamo pong kaduang pamamasa nga na. Ing Diyos nga na, kalupa nening meto nga maya patatang. Didisiplinahan nala, retang kalugurana. Tuturo nala, retang kalugurana. Kaya bilang pong meto nga maya patatang, balo mo ing mayap karengke kang anak. Buring lumwal, sorry for the word, bugok. Namburin ng sabihan ng bugok. Spoiled brat. Nyari nga anak ngayon, dakal ka rin. Spoiled brat. May bugok la, kareng kakosinturulanda, deng pengarida. Kaya po, nga na ning Ginoo, metong yang mayap at tatang didisiplihanan na nala. Retang kalugurana. Yay kayo pong pengari, ako po ko sintirul. Ikayong apuing kong ako ko sintirul. Ulingin kakasinturulan, na po iti simbolo na ning lugod. Kasi, balata mo,
pache papabrenyo lamo, ing maling gagawan dareng anak, palageta mo, lugod ita. Ali. Kaya po na kasanting mo naman, yung sabihan na kaya katamo, nimpong mumunang pamamasa. Naniya po wari, yung sabihan na kaya katamo, ning mumunang pamamasa, king sulat o king libro ng propeta, Isayas. Yung sasabihan na kaya katamo, nga na, yung Diyos nga na, king lugod na, burina iligtas na katangan. Bakit burinang iligtas na katangan? Uli nga ng datanging panahon nga na, akit de ing kayupayan ko. At itang upaya nga ita, potang mitipon nala, reng taong ibat king aslagan at ibat king albugan. Ibat king amyanan, ibat king mahuli. At kanita, ila lukluklangan king bangketi naning kayaryanan ng Diyos karing king banwa. Kaya kasanting na po paling kapag nasana ng Diyos kaya katamo. Nyayita mo, didisiplinahan na katamo. Kaya nga nang sinabi pa, nga na, niya didisiplina na katamo, bang kanita, pasik na nga nala ring may natanggamat. Bang kanita, nga na, ring may natamong dutod, pasik na nga nala. Ngayon kumibimwa, potang yung Diyos, didina na kayong kapag subukan, didina na kayong problema, didina na kayong kasakitan, huling makanya niya talaga, ing metong amayap apengari. Imburina, pasik na nga nakatamo, lalong-lalo na king kekatamong kasalpantayanan. Kaya niya po iting focus na rin kekatamo pong ebanghelyo. Bakit? Sinabi ni kekatamo, ing pasbul ning kaligtasan. Ngayon po, nanda kayo, nino pong bisang biligtas kaya kayo, tas yun gamat yo. Are nga liwala, bisang biligtas, burida mong tala impyerno. Isa ko pong minta impyerno. Oo. Lumlaman mo po, ining ibanghelyo tamo, ititong kulyaking kaligtasan tamo. Kaya sinabi ning Ginoo, ing makabuklat apasbul ning kaligtasan. Eya po makasara. Kaya, panimbitane kay katamo, na itamo lungob tamo kening pasbul ay ti. Kaya po, atin pong metong ataong mengutang kaya, makamala maestro, di taklamo po ring miligtas. Yan na sinabi ng Ginoo, dakalla ring miligtas. O di takla ring miligtas. Eya po memye mathematical quotation o mathematical numbers para sabihan na kaya katamong miligtas. Nune, dinina na katamong masanting aparalan bang kanita miligtas tamo. At yako po, ating ko pong atlong letter E na dapat tamong tandanan bang kanita milub tamo kening pasbul IT. At nala po rening atlong letter ing areti. Mumuna effort. Kadwa, exercise. Katlo, and result. Tandaan ng tala rening atlong areti. Nepo. Kaya po nanin po rin ang sabihan ning effort. Nung bisa ka nga ng milog king pasbul ning kaligtasan, magkapilit kang lungob king makipot apasbul. King English, strive to enter through the narrow door. Nepo? To the narrow gate. Number yung sabihan itang salitang strive, magkapilit. Kempong Greek word, yapin itang salitang agonisomai. At nanin po rin sabihan itang agosinomai. Yapin niya po iti ing root word na ning agony.
At nanon po rin ang sabyang ning agony, o to struggle, o to make effort, o to discipline yourself. Iyan naman po iti ang gamitang dang salita, karetang mag-training para maging athlete. Striving to win the gold. O kaya yan naman po iti ang salitang gagamitan da, kareng training dareng military, striving to win the fight. Naita mo po, yung panagkat na ning ginakikata mo, to strive to enter the narrow door. Kailangan mo itang, even to experience the agony, the discipline of the life of holiness. Kaya po, itay buri ng sabihan ning Ginoo. Uling pong ing pong kaligtasan, eneman po instant. Eneman po cheap commodity. Kaya rin alawang tao, balada po ing kaligtasan, instant. Eko po pimimwa, tao sa pang bato. Neng kahit po, deng mamamate, o burida, palubdongan king pisamban. Makanyan Neng kahit magtaka ko nga ako, o niyang mabiyelay, laman lulub pisamban nga ako. Labas-labasan siya yung pisamban, at potang makakabawang lala, burida milublaking pisamban. Nanoy ta? Niyapong pred, burida milubla pisamban. Niya po tapong ating tumanagkat, hoy simbahan ako man. Kalyang-kalyanda ka mo, potang kayo sabihan ko po, datanging panahon simba kayo rin nga ako. Niya itatin ako nga duwang bulak king kay kayong arong. Masakit siyang panagkating apong Ginoo. Mapang panagkat may inuman, saguli. Mapang panagkat mo yung chismisan, saguli. Potang sabihan mo ating ayuda king pisamban, aro. Mabilis na pa king alas 4. Make effort. Kadwa po, bang kanita milubtamo king masko papaspol, exercise. At nanon po rin ang sabihan ng salitang exercise. Itang itamo aldoldo, itamo ganapan tayo inke katamong kasalpantayanan Kristiyano. Nung dimdam tayong kay katamong ebanghelyo, deni pong tao ngarang sasabi, Ginoo, buklat na yung pasbol. At nang pakibat na, ning mikibale, mabating ko ketiro kung mang kakilala. Wari, kayabe yu kaming mengan. Kayabe mo kaming minum. Wari, menaral ka, kingke kaming balen. Siguro, nang gamitan tayong kikatamong modern parlance ngayon, sabihan tamo, wari ka Facebook na ka pa. Ikay po kilala yung anding ka Facebook ya. Wari may kipag-selfie kami pa ka. Ikay yung kilala yung anding makipag-selfie kayo. Wari niyang birthday, ampong niyang binyag, minum tapang emperador. Pero nanong pekibat na, ning mikabale, mabating ko keti, ero ko mambalo ka rin ko menibatan. Ikayong maroka, dapat. Kaya pala yung kasalpantayanan, iti iya mo po kapanwalan. Doon yung kasalpantayanan, iti metong yang dapat Kristiyano. Kaya po itang salitang familiarity is not the same word with faith. Mo sabihan kung kasalpantayanan, ala na kamang maya pa dapat. Ito po yung sinabi na kay katamong Santiago, nga na, nung kasalpantayanan, alayang maya pa dapat, yung kasalpantayanan ti alayang kakwenta-kwenta. Kaya exercise, yung kasalpantayanan tamo,
king mayap adapat, lugod king Diyos, ampong lugod king kaparang tao. At katlo, end result. Nano itang end result? Mag-effort ka, mag-exercise ka, nano ya po impong end result na niti. Yung sinabi ng ginuking kikatamong kaligtasan, o king kikatamong ebanghelyo, nga na, namiras ko sana nga na, king bangketi ning ginukaring king banwa. Kaya beda di Abraham, Isaac, Jacob, ang pore sablang propeta. Yapi itang yan resulta ita. Nya ita mo mag-struggle tamong milub. Nya ita mo tintang effort. Ita mo tintamong aldoldo exercise na rin kaya katamong kabanalan. At nanong end result na, potang miras tabo king kayeriana ning banwa. Ating ko pong kakaluguran, mailig yang susumba. Aldoldo susumba. Pero magtakaya, bakit kaya eya mayayayat? Kasi kay na palang bigsumba, mamangan. Ginuko, naning end result na nitang susumba kang susumba, Aldoldo. Kabang kay ba't mong sinumba? Mga nakang mangan. Kayo mayat talaga. Mo ang kititang end result. Makanyan mo naman king kabanalan tamo. Make effort ka, mag-exercise ka. Hakit na sana itong end result ay ta. At naning end result, naning kaya katamong kasalpantayanan at kabanalan, na itamo mirastangan ka rin king kayarianan ning banwa. Kaya ito po yung disiplinang sabihan na kaya katamo ning ginue. Ang kanita po, mas matigiking kaya katamo pong ebanghelyo, ingumilita mo, at yung pong metong tao na iya, buri na nga kiting comparison na ning banwa, ampo ing impyerno. Kaya inyad na po kingapong Ginoo, bayok man sana mate, hakit kenong naning itsura ing impyerno, ampo ing banwa, bang kanita makapamili ko. Kaya po, may ninapya, at ing anghel, tinur niya ka rin adwang lugar iti. Minuna dela ne po ka rin king impyerno. Aba, niya ngakit na king impyerno, may amaya. Bakit? Kasi, reng ega na ganang tawa no king kasaya. Miminom, mamangan, gagalakgak. Nano pa? Teterak. Kaya nga nang sinabi, ay makay niya palang impyerno, kasanting na. At hindi lanan naman po karingking banwa. At niyang mintaya banwa, ikit na, at naking kataymikan, peaceful, very serene, at ding taulo palang seryoso. At nga nang sinabi, makanyan pala kitikining kimbanwa, reng tao ka seryoso da. Kinabing yan, ining tao meteya. At di naretsuya ka rin king impyerno. Kara sa king impyerno, nangikit na. Ikit na yung impyerno, masisilabya. At ding demonyo, no king pangatsura. At kikyakla, reng taong atyo ka rin. At nga nang sinabi, at makanyan nga na niyang minuna kong mintaking impyerno, kasaya. At ngayon makanyan ng itsura nga na. May kibat siya po yung demonyo, nga na ng demonyo. Anyang minuna kang mintaketi, turista ka pa. Ngayon residente na ka. Kaya nung lalawin tamo po, impong pasbul ning kasiran, iti po at neking kalwalas, at ding taburi lang ang milub ka rin. Kaya nakalareng bisang muntaking impyerno. Ali nga na ning Ginoo. Disiplinan mo yung sarili mo bang milub ka king kayarianing banwa. Effort, exercise, and result. Malawala siya ing papunta king kasiran at makipot siya ing pasbul king kabanalan. Agyang iti makipot ya. Tandaanan tamo po,
iti metong yang kasigraduan na itamo, miras tamo, king kayaryana ning banwa. Nung itamo, balo tayang disiplinahan ing sarili tamo. Ipasyag tayo po ngayon kay katang kasalpantayanan, itangan po. Sasalpantaya ako king Josik pang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upaya ning banala espiritu, mibayit kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukluk wanan ning Josik pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti. Ban mukum ka rin mabiye ang pongme nga mate. Sasalpantaya ako king banala espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo bangkalupan ng Diyos, masulat matula talang tanggapan ding sablang tao, karing puso tamot pibale-bale, at ngatang sumabi, Gino tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Itangan po. Gino tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para king Santa Iglesia, bang kapilan man, eto ko nang mipapasyag king Ebanghelyo, karing sablang balayan, lengguwahe at kultura, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano, bang ela manatiding makakulong kilub ding sarili rang katangian at tradisyon, nune pabansyande ing metong at metong kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para ka ring sablang masisiralo, pauli ning kaplas ding kapagsubukan at sakit. Bang ero isara ding karelang puso, nune mabiyasa lang sumulong kapamilatan ding karelang kasakitan, anting tao at anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, bang misan metong tamo, ban alang manamdaman anting metong adayuan busal tamo, bang makabuklat tamo king metong at karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan daring Corpus for Christ, din kakatamong choir, Richard Chona Yumul, ning paagapi tuong king death anniversary ng Roman Giao Jr. Para king kapaldanan dadi yo Ripedes Salunga, Maylin Narusasyon, Maria Socorro Solatorio, Mercy Rabilla, Teofilo Ferrer. Para king kaladwada de Jose, Roman Sr. and Jr. Antonio Liminada, Juanita Leandra, Renato Crispin, Marcelina Virgilio, Joel, Beverly, Noel, Reynaldo, Roquin, Senaida, Boy, Juanito, Teodora, Rosario, Noel, Rodolfo, Angelica, Romeo, Juliana, Renato, Ampoy, Bartolome. Panalangin tala, King Ginoo. Gino, tipunan mo rin sabla, king kekang kayarian. Inipuadwan tamo, ing kakatamong sariling kapagnasan. O Ginoong Yesus, gawan mong makirake kami king lugod mong makabuklat, kareng sablang tao at matula milasanang tanggapan, reng kapatad ming Yesu Kristong ginumi. Amen. Amen.
Purihin Diyos, meto sa globan, kaya kang kaya pantingap miting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, meto sa globan, kaya kang kaya pantingap miting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mipurihin Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, din kaya katamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, sing ganap ng sakripisyong Yesu Kristo, giwa na king balayan mo, king kaya kang lugod, at pagkaluban ming kapayapan at pamisan metong kang Santa Iglesia, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kay kayo, At kaya ka, antimuri, itasyulareng pusoyo, makatas na lang, pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iting karapat dapat at Epi matulid. karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang paratit, numan ka rin o ikpa Diyos sa langanggat lubos mayupaya. Inyang mi kasala rin kaya nga anak at mi parayo lang kay siping mo, binalik mong pasibayo kaya ka. Kapamilataning daya ning anak mong mapamintu, king upaya ning banal mga espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak, king kang Santa Iglesia, bang maging metong laikpa, antimo nung makanano kayong metong ikay bugtong mga anak ating Espiritu Santo. Inaos mong maging balayan mo, bang puryaning kay kang kabiasnan, king sablang dapat mo. Gawan mo ang katawan ng Kristo at ingkarina ng Espiritu Santo. Ulinita kang bering sablang koro, ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mit mo yaing banwa, mit mo yaing yatu, kingke kang ligaya. O sana, kakataas-taasan. O sana, kakataas-taasan. Wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoo, wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoo, wanya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, ing papagbanalan mo laretingayin, king ampuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo.
Bayang bidawon kusang loob king pamaylas at kamatayan king wane ing tinape. Pe pasalamat siya keka, piraso ne binyene karing kayang disipulos at ngana, punanyiti kayong at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at kasabayang pepasalamat keka. Binining kalis ka rin kayang disipulos at ngana, pananyiti kayong anat minumko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, tingdaya ning bayo talanganggang tipan, abibubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Otang kakanan piya iting tinape. Otang miminom kami kang kamatayan, ke kami ang papasya, hanggang aking datang ka, king ke kang ligaya. Niyang iniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyabli ng mebe ng anak mo, darawa miya kay ka, iting tinapi ng biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kay ka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kay ka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay sa antiglesia makalagaan at king meto yato bang bigyan at peking lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa i Florentino yung kaya kaming obispo de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatad ming pepainawan at maninay sabling mie ampore sablang miyangon na pie lalong lalo na iroman. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan pakaluluan mo kami gan. Kaon mo kami ang karapat dapat magkamit king bilang angga bangkayabe ng Maria ang Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring apostol ang pore sa blang banal, at inupat king malmong kaburian, king kakaba ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kihang anak. King kapamilataan ng Kristo, kambe at kaya, hikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Kini po manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ikpa, karenga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Chubano misamba niya'y lagyo datang ke kami ikayarian bumi pamintuan niya'y loob mo ketingking yato ating banwa
King kakalan mi, King adorado, ibemu at ipatawad mo ke kami ding salami ka ating pamamatawad mi karing mi kasala ke kami emu ke ipay sawol ke bukso donay kabusking maro. Kabus mo kami o ginugi sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kang pakalulu, parati kang bikabos ng kasalanan, biligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Huling kay kaipayarian, ayan. Paginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostoling kapayapan lalakot ko, kaya kayong kapayapan ko babiyak, kaya kayo mo sa babalikdad din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati asanang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, payapan. Yoing ginutang Yesu Kristo, yoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang bayaw singapuna ng kordero. Ginoo, yung ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may may amano mo, pumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo na nakatangan sana, king be alanganga. Amen.
Palakad kayo po. Panalangin tamo. O Ginoo, mananasa ng iting Eucharistia, pasulungan na ka rin puso mi, impakayap ng upaya. Ning kikang lugod, antabayana na kesana at panimunan king kaming pamagkapilit mo iniyetula keka king sablang bagi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Kikatamo pong sitio Mas, BEC Mas, king pong Webis, 5 p.m. Gawan tayo kaya tambali ng nanalagya. Susan Lacambra. Susan Lacamba, king pong Purok 1. Nepo, karintamo po mikitikit para king katamong sitio BEC Mas, king Thursday. King Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuing igpa, ampoy ng anak, ampoy ng banal Espiritu. Amen. Misa midaone, pameta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya, payabak po kaya kayo nga.